Ayibonge Nkosi. Amen. Hayi maNazaretha engcwele sisohambeni lwenhlangakazi. Sizohambeni oluyingcwele lwentaba ingcwele yaseKenani angibuyele lapho. Sesihambile ke sayisafika entabeni. Kodwa umbuzo sele munye ukuthi uhambeni lonke esiluhambile silotshiwe yini ukuthi kade sihamba phansi ngenyawo sayisafika lapho. Nanso-ke indaba ofuna nikhumbuze yona ngingakhulumi emsebenzi ngoba nilapha nje nizimpumpi nje ngoba nizothi ushembe uThixo. Amen. Akazange asho yena kusho nina angithi kusho nina nithi ushembe uThixo. Abase bethi hayi umuntu lo uzenza uThixo kusho thina sithi uThixo. Amen. Senele imisebenzi sithi akekho omunye kuphelele ngoba sikuthola konke esikudinga kuye. Akube lokho ke manje ayibuze athi njengoba ngisuke ebuhleni ngeinyawo ngaze ngazofika la zibolile beziyakhixika beyixetshulwa itiyela kodwa ngilotshiwe yini encwadini kaShembe la elobe khona abantu bakhe abathandayo. Bengifisa ukusho ngoba ingcwele ukuthi ayikho incwadi yabangcwele nikhona enkonzweni. Amen. Ayikho incwadi okulotshwa kuyo abangcwele. Incwadi okulotshwa kuyo labo abathandwa uShembe labo angabali isono kubo. Ayikho yabangcwele. Ukhona inongcwela phakamisa umuntu mntwana phezulu athi yimi engcwele ukhona manje ke maNazaretha engcwele into engihluphayo inye ukuthi kulolu uhambo lunzima kangaka silandele unyazi lwezulu luhamba phansi nalo luyikhanda lusiholela kule ntaba yaseKenani kodwa siyazi ukuthi sihambelana noma sifuna ukuyincoma ukuthi bayawo ubani mina kangiyiwi ngize ngifika ngoba ngiyinkunzi malanga kodwa ulotshiweni ukuthi uhambile phansi na ngoba kwenzeka uhamba ufika kanti ulotshwa ulotshwa uhambe ngemoto ulotshwa ohleze ekhaya ukuthi ubehamba phansi wazofika eKenani ngoba uthe uhamba kanti awulindile endleleni. Bathi sebevuthuka endleleni ebesasiyibona izono ukuthi impela abantu befanele ukuwa ngoba unje ihambe mina ngoba ngcwele ebese sibabona bebefanele ukuwa bebefanele ukwehluleka ngoba sazi izono zabo kubefanele ukusibanibani ngoba kuvele kafanele uhamba nathi mhlawumbe uhambe wafika kodwa ulotshiwe ukuthi uye wafika nokuthi ubukhona nje eKenani mhlawumbe ke ulotshiwe ngoba uNkulunkulu uyancikisela ngezulu lakhe uNkulunkulu unezithandwa zakhe ayi loba nje sikenze lutho abuya kubona inyawo ithephishi angakulobi ngoba awazi ukuthi wenza mhlawumbe wena ubuhamba nje uthi ngiselarini ngisayikhipha ngishawo umoya ngizohamba phansi ubungahamba uthi inkosi kulobe kuleyo ncwadi olobe kuyo abantu bakho bathandayo uNkulunkulu uyancikisela ngezulu lakhe maNazaretha engcwele lisishisa nje kanjeni ilanga ungase kulotshwa ohlezi phansi komthunzi ekhaya kuthi ube seKenani ngingalotshwa sengimnyama nginje njalo inkosi ngenye imini seziumbili insizwa umgwaqo entabeni enhlangase ziyofuna isibusiso seyifika kuyo ihuka lithi ngiyadabuka ithuluke emanzi kade nemba umgwaqo kodwa phakathi khona abangalotshiwe ukuthi kade bemba umgwaqo ngoba balapha nje bamba umgwaqo abantu abalindile uthi kukhona abahleze emakhaya abalotshwa manje ukuthi athi bemba umgwaqo enhlangase ngoba basemakhaya nje balindile pho ungasho kanjani ukuthi ulotshiwe ngokuthi uhambe phansi
uNkulunkulu uyakuncikisela ngezulu lakhe unabantu bakhe abathandayo abaloba ngisho bengenze lutho abuye kusuyingoma uthi ngishayela intambo kanti kuye u-out yazi mhlawumbe endleleni nje kuhanjwa uNkulunkulu vele wenza isimangaliso wavele waqhamukisa umuntu ongamfuni wathi waphendukela kuye lona othi kamphiwe wawusuthi awu kanti khona ngisho laba mhlawumbe uwe lapho leso sikhathi usho njalo uthenje uzohambeni wawusubona bangafanele ukuhamba nawe wathi khona ngisho lo sengathi ngawa ngoba kamphiwe ukhona phela isho lokuthi umuntu ungamphiwa noma ungazange asho lutho kuwe uyabathi phaka enhlizweni yakho angangeni uyabathi uyamfaka angangeni hayi lo muntu akavumi ukuthi ungene enhlizweni yakho lo muntu othe uyahamba wawusuphendukela kuwe kanti khona ngisho lo wawusuwa uwe ngaleso sikhathi wayeka wena endleleni yakho ukuthi ungangilibazisi ya wena sithasapi uma chaopa engibizi amalisuku engimlandele uNkulunkulu uyancikisela akanendaba nebanga oluhambileyo anokhumbula uMose uNkulunkulu wamthuma ulanda abantu bakwaIsrayeli ezweni laseGibhithe ukuthi wathi esihambele ithi ibanga kodwa akafike nabo eKhenani waqululwa ngabantu mhlambe nawe uhamba wakhona umuntu okuqululayo wasubuka wazi wakhohlwa ukuthi uzolungisa indaba yakho nikhona inkonzo uNkulunkulu zangabe nendaba ukuthi uMose uhamba ibanga lingakanani uMose wahamba wakhohlwa ukuthi uthunyiwe wayesebona amandla esekuye wabona into wayiphethe sekuyena oyenza enzima ngaliso washayisha ngenhliziyo egayibozi esinentukuthelo ethi alikhipha amanzi sengamandla akho ukuthi alikhipha amanzi akusewona umsa kaNkulunkulu sekuyinduku yakhe layiphethe akekho okutunuleyo nawe endleleni waze wathi ngiyashaya mina ngase ngiba ngishaya khona manje awunayo njalo akekho okutunule waze wakhohlwa ukuthi uzolungisa indaba yakho wawusulibala yilo muntu wawusuthi ngiyashaya mina insizwa mina wawusukhohlwa ukuthi umthetho wakho kulolu hambo uhamba phansi nje ngakuthi ngiphe inkosi ufaka amahanisi ngingaboni lutho oluzongiphazamisa hleze ngingalotshwa encwadini yalabo wakho Nkosi obathandayo obaloba kubalekile indluzelo ezezulu ukuthi esikwenza konke sikenzele abantu kube lo wathi ngilungisa indaba yami mayibonge inkosi kube lo athi ngilungisa indaba yami athi uma ihambe baba yena selimshisa ithi yena athi inkosi ngihluphekela igama lami ubulobe kule ncwadi yakho onoba kuyithandwa zakho ngoba unezithandwa zakho uNkulunkulu amen unezithandwa zakho uNkulunkulu anganendaba nezono zazo ayinoba zinjalo ulibele uye wena ukuthi hawubone nje aphele ngeke afike eKhenani ngoba unje kanti mhlambe kulotshwe yena kwasala wena ngoba ulibale kwalizolo zakhe